mfite ubutumwa bw'agakura se ale de boshezere mfite ubutumwa bw'agakura. Hano ubonyeho ifoto ya Denise Bucumi na Neva. Ndagaruka ku buhanuzi ku majambo uyu mumama yakoresheje kandi avuye ku Mana. Uyu mugore yavuze ko Imana yamuhishuriye amazina y'abicanyi, arayasoma video urayisangamo hano. Imana imubwira ko hagiye gupfa, kandi ubu buhanuzi ndabwemeza, nanjye mfite ubuhanuzi bwanjye ngiye gutambutsa, ariko nubwo uyu mumama ndabugarukaho ntabwo yavangiwe. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, kandi ibi birasohora mu minsi 11 dusigaranye. Uyu munsi turi itariki ya 18, dushigaje iminsi 12. Munyemerere rero message ngiye gutambutsa, kubera ko ibintu biratwegereye kandi ibintu byashyitse kandi ibintu byasohoye. Marayika yambwiye, nabonye mu bwiza wari wanitse imyaka. Imana irambwira ngo mubwire yanure koko imvura iraguye. Imana ihita imbwira ngo mubwire yanure vuba, imvura iraguye, kandi imvura y'amahindu, kandi imvura mbi. Hari ubutumwa Imana yampaye, n'iyi video ndayibashyiriramo y'uyu mumama wimenye inda. We yagaragaje abicanyi, agaragaza ibyaha bya CNDD-FDD. Ngira ngo yimenye inda, ariko no comment ni Imana yakoreraga. Uraza kumvamo video yiwe. Wowe tutangirana iteraniro tukanarisozanya, turaguhaye ikaze. Ngewe rero Imana yambwiye irambarira ngo igihugu gikuye mu minwa y'imbonerakure, kandi zimbonerakure nizo zasutse igihugu muri Babuloni. Kandi uhoraho arambwira ngo hagiye kumeneka amaraso, hagiye guseseka amaraso. Kandi uhoraho arambarira ngo izi ndongozi, abantu bafite ingenga bitekerezo hutututsi, ndi guhanura ibintu biteye ubwoba, kubera ko amatarike yagiye, kandi hari ibintu umuntu akora akamera nyine nk'uvuga ngo mfite igihe gito. Yesu yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Ibintu bigiye gusohora muri uku kwa 10 ntabivuze ubu, ibizasohora mu kwa 11 by'uyu munsi ntabwo mbivuga, ndavuga ibyo mu minsi 11 isigaye. Marayika arambwira ngo mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Gitega, bado batuye mu Kanyosha, hari imodoka zatunze ibiziga ziriyongeza. Bandi babagaburira imvubu, bandi babahingona, bandi babasuka muri Lake Tanganyika. Amajoro harara hicwa abantu, habyuka hicwa abantu, uretse ko n'uyu mugore yabigarutseho. Shuti yanjye, ijambo Uwiteka yampaye yambwiye ngo imvura iraguye. Imvura iraguye, CNDD-FDD buno nta gihe kindi gisigaye kugira ngo mumenye ko Imana ibyo yavuze bishyize mu bikorwa. Ntacyo buno mugiye kubona Imana. Tepo shezere de zomene ya zopaye. Imana yambwiye ngo ikuye icumu mu murima w'umugororotsi. Nabonye ibisiga bitambatamba mu kirere byinshi, kandi ibyo harimo n'abandi barundi babibonye. Mbona umuntu wese abuza aho ahungira, ari kwipfundika uku ndakipfundika uku, hakabura ahantu ahungira. Muri mu biki nabonye abantu basenga amatakira ngoyi, basenga amasengesho yo kwikurayo ibintu byakomeye. Ntabwo igisirikare cyabikotorora, nta muntu n'umwe uri bubijere. Situasiyo mbi, kandi abantu bamaze kwibagirwa, bazi ngo Imana ngo yabivuyemo, ngo yabiritse, ngo hari n'ababihanuye ngo nabo ngo baragenda ngo ntibyaba. Ndi gutanguranwa n'iki? Harabiki muri iyi minsi 11 isigaye? Harabiki mu kwa 11? Harabiki mu kwa 12? Sinkorera muri nzara. Imana idutabare, uhoraho adutabare, Imana itugirire neza. Rero mu byibonekeje nuko perezida w'u Burundi Imana imwatsi ingoma
nk'uko sakaba kijya yaka umuntu inyama mu ntoki, kandi haguhungisha ubutunzi, kandi ibikuta bubatse bikomeye bigiye guhirima, hari n'abantu bizagwira kugira ngo CNDD-FDD igumeho. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Ibi byabaye muri Kenya y'umutama, abantu muze kureba ku Mbabazi TV 3 ahantu hagiye handitse ubutumwa bwa Kenya, mumbwire ko ntari narabivuze, nari narabihanuye ariko sinabigarutseho jewe. Ndakoreshwa, ntabwo shinzwe kwa ngo nakoze ibi cyangwa nzakora ibi n'ibyi Burundi, rero nta na gito. Ariko imituragara igiye gusekana, kandi aha ibi tukubwira ntabwo ari byo muri nza. Hama rero nta kintu na kimwe cyakorwa, nta n'ikizakorwa, nta n'ikizigera gikorwa ngo ibintu bijye iburyo iki mpanuye kitaraba. Nta kintu na kimwe, nubwo mu Bushinwa mwakoherezayo ikamyo z'amabuye, mukazohereza no mu Bubiligi no muri Amerika no mu Burayi, nubwo abana ba Neva bose bahabwa imirimo bakaba aribo babyikorera na Neva na Angelique Ndayishimiye, bakabyongeramwo uwitwa Reverend Kuriyo, bakabigerekamo na Mbayahaga, ibo buhanuzi mpanuye Imana iyo ubwayo itarururuka ngo isenye icyubakwa kitari cyo cyubatse ku musenyi, Dawidi atarashika, iri sezerano ritarasohora tuvuze, nta kintu kizigera kijibujwe. Muri kuvoma bihita, murimo muragwana no kugira ngo ubwato buvemo umuyaga, ntabwo wavamo. Muze murebe ipfu rero zigiye kuba zandagaye ku gahinga, ibiziga n'ibiziga, mu basirikari, mu bapolisi, mu bene gihugu, muze murebe akagiye kuba, kandi abantu baranze kumva. Mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'ugwanko, Mana yo mwijuru, kubw'amaregrema do compte bitandukanye. Abapfa barapfuye kandi kubw'ishyari, kubw'urwango, kubw'inzigo. Ibi biri kuvugwa n'umugore wa perezida umuhisi Pierre Petero Nkurunziza. Ngira ngo buno ntabwo ari kurebana neza na Evariste Ndayishimiye. Uyu ni umuntu warashe iyi misire mu buryo bw'amasengesho, bibabaza abadede bose, bibabaza abarundi bose, kandi uko byagenda kose ubu n'ubuhanuzi buzabasohoraho. Nta mbabazi zihari, bureka gato utenyenye wumve ibintu yavuzemo hano. Jye numiwe, mu Kinyarwanda bavuga ngo no kwimena inda. Koko ibi ntibibaho, nawe yavugishijwe, ngira ngo anarangije ibyo yavugishijwe nawe ubwe ubimubajije, vraiment birarenze. Iyumvire nawe. Amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi, ngo ushesha amaraso nawe yiwe azoseswa. Numva ngize ubwoba, ntangazwa n'ukuntu iryo jambo urimpaye urabisubiramwe ubugira kabiri, ngo amaraso ahogwa yandi, ngo ushesha amaraso ngo nayiwe azoseswa. Unzanira amazina y'abantu imbere yanje, numva ndatangaye, nsanga ayo mazina ndiko ndayandika, nsubiramwe amazina nongera nsubiramwe amazina. Uhoraho Mana, hari benshi bashesha amaraso mu izina rya Yesu. Abicanyi bose bo mu Burundi Imana yamaze gukora liste. Imana yakoze liste y'abicanyi, babantu basesa amaraso, babantu bitwa inkora amaraso, babantu bakunda kwicana. Nukuvuga iyi liste umugore wa perezida yarari kuvuga, Imana yamuzaniye mu gitondo cya kare, kamubwira ngo aba nabicanyi kandi amaraso azahurwa ndi. Ibisubiramo bwa kabiri ngo amaraso azahorwa ndi. Nagira ngo nkumenyeshe ko CNDD-FDD buno ibi bintu bisohoka binyuze muri muka perezida. Erega ibi ngibi wowe bisenze bari kukunyuruza, wowe usenzira isengesho bari kukwica, vugishije ubu buvugishwa muri roshe, mu gikorane kirimo abakomeye, aboroheje, abahambaye. Iyo
wowe ari we wabivugishijwe, ari njye wabivugishijwe, ntabwo bari gukwigwa. Bibiliya iravuga ngo ndi Imana ishobora bingahe byose. Uyu mugore Imana yaramukoresheje kugira ngo ibwire send the deaf the dead. Kandi ibi ni ibintu biri ntanyegayezwa bigomba gusohora. Ntabwo ari muhanuzi genyine, ibi bigomba kubasohoraho. Abasendi the deaf the dead, mwihangane, Imana yabakuyeho amaboko. Kandi uyu mugore ni umukirisito, uyu mama pasiteri ni umukirisito. Nta kuntu ndetse buno nta cana uwakana Evariste Ndayishimiye hagati yiwe n'abadede. Uyu ntibamwizera, ntibanamwemera. Reka bandanye wumve. Turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mu izina rya Yesu. Abatwazi igitugu bariho, abarenganya abantu bariho, abasambanyi baruzuye mu izina rya Yesu. Abakorana inzigo, ishari, ugwanko, abagenda bihora baruzuye. Turaciye bugufi, ubwibone bwo mu mitima buruzuye. Urumva abiba baribye, abanyaga babo n'abanyagutwa abandi, n'abiyitirira iby'abandi byabo, abagendana inzigo, iby'abasambanyi byo mbyihoze. Ariko hano cyane kubera iki yagarutse mu butumwa. Erega ubu ni ubuhanuzi, nuko yabinyujije mu isengesho. Tureke guhendana, abantu basengeye Getsemani murabizi. Ubu ni ubuhanuzi, ubu ni ubutumwa we yashakaga guha sendi the deaf the dead, by'umwihariko Evariste Ndayishimiye. N'ubushije yaranamubwiye ngo umuyobozi utagira ubwenge akwiye kuba yasaba ubwenge. Niko Bibiliya ivuga ngo ubuze ubwenge muri mwe busabe. Uyu munsi wa none aragarutse rero ati kwiba twaribye. Donc nka Dawidi, Imana imucira umugani ko yatwaye agatama k'abandi. Nicyo cyaha cyabayeho mu gihugu hose. Abiyitiriye iby'abandi, batwaye iby'abandi, bagize batabashimusa bibye. Hano ari kudondagura intege nke zo muri politike nshuti yanjye. Kandi narababwiye ngo iri ni ihanga ryera, niyo mpamvu Imana ijya kuvugishwa igahera hehe? Ibukuru. Reka nanone wumve. Mana yo mwijuru, aho twaragiriwe ubuntu dushigwa mu bibanza kanaka, umuntu yashika yakagaruka mengo niwe yahishize, nuwa Imana yacishijemwo agasigara musuzugura umengo ntacamaze. Ibyo byose uri umunsi uri kurabiraba uhoraho mu izina rya Yesu bikakubabaza ko abantu bigize abakomeye, abahambaye, abiyimitse, abihaye ibyo bafise. Mana yo mwijuru, uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya mbere bakarondera n'ibyo abanyantege nk'abato bakabyikwegerako, bakanyaga n'abato, bakanyaga n'abari bafise bike. Mana yo mwijuru, twaragucumuye ko turaciye bugufi. Aya mavido upfukamitse kuri uno munsi, abahambaye n'aboroshe dukubise ibipfukamiro dusaba imbabazi. Abakozi b'Imana turapfukamye dusaba imbabazi, aho twanjanjwe, aho tutahagaze mu myanya yacu, aho tutakoze ibyo twategerezwa gukora, aho twavugishijwe ibinyoma mu izina rya Yesu, aho twisutse mu bitaturaba mu izina rya Yesu. Turaciye bugufi, turasabye ikigongwe. Naha twaje ngaha turi mu gishingo cy'abandi barundi batari ngaha. Mwami w'abami, turagufukamiye. Erega mwami ngo hamwe no guca ngo nitwaca bugufi tukihana ibyaha byacu ngo uzoduharira, uharire n'igihugu cyacu. Kandi ngo naho imvura yoba yataze izogwa, uhoraho twihanye ibyaha nta kabuza imvura y'umugisha izogwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Bwa butare, bwa butunzi waduhaye kandi n'iby'ukuri harageze yuko buja habona bugateza imbere umurundi wese, atari bamwe gusa, atari bamwe gusa, atari imigwi imwe gusa, hamwe umurundi wese ashikirwa. Wumvise harageze imbere ko ubu butare, izi nzahabu ziri mu butaka bw'u Burundi bibi bya bene gihugu bose apana iby'umuntu umwe. Imyaka yose kuva ku bwa Nkurunziza bwarimbwaga, barabwimbaga. Kuri Evariste Ndayishimiye ubutare burimbwa. Uyu rero ni ubuvugishwa we yanyujije hano, yifuza ko
iri jwi rizamuka kandi rikumvikana ku barundi bari kure n'abari hafi, ni ukuri uze kumbabarira, ntabwo ari ugusesengura mwuka wera, ariko harimo abarundi babirenganye barabitambuka, ariko ubu buhanuzi akibusohora njye nahise mbona ko Imana ikuyeho amaboko CNDD-FDD, kandi niko kuri n'ubu ndabihamya. Koko mu busanzwe ntabwo uyu umugabo we niwe wari uhagarariye uyu mugambwe kuva 2005 kugeza na n'ubu, uracyabandanya. Mugabo wumve ibyo uyu mumama ari kuvuga, ntabwo ari we, nta muntu wimena inda, ni Imana yamugiyemo avuga, nawe avugishijwe na mwemu, ntabyo azi. Rero muhagarare hamwe, muhame mubone ibintu bigomba kubabaho. Ni amateka nagakura. Reka nze nanone wumve, uze kumbabarira, ukurikiranira isengesho, yewe muzambwira muri comment icyo mwumvisemo. waradutungishije muri susoro yacu, harageze ko bijya ku mugaragaro, harageze ko bidutungisha, harageze kumbure byagumye binyegejwe kubw'intege nke zacu, kubw'ibyaha byacu. Utubabarire hanyuma mwami, ubutare bwacu bujya habona, bucugugwe mukuri mu rutonde rwiza, hanyuma tumererwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Ibi by'ibitoro twabuze birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu, tukamererwa neza mwami wo mwijuru, tukamererwa neza Mana yacu nziza. Hamwe no kwihana ibyaha byose birashoboka. Aha, iby'ibitoro twabuze nawe arabizi. Isoko ryari rifite muka Perezida Angelique Ndayishimiye, bukeye Ndayishimiye abyifatira mu minwe, kugeza na n'ubu igitoro cyarabuze. None Imana ntiyumvise cyangwa yarumvise? Imana yarumvise iri sengesho, Imana niyo yasohoye ubu butumwa, ariko ndagira ngo nguhamirize ko ntibushobora gusohora, ntibuzanasohora CNDD-FDD kiri ku butegetsi. Kandi uyu mugore mamenya ko mu buvugishwa buzasohora, mu buvugishwa bwasohotse, ibi bintu avugishijwe nta na kimwe kijye koko hano nuza gukurikira. Ntabwo Imana igeze imubwira ngo barihanye barababariwe. Oya, yatangiye avuga ngo amaraso azahorwa andi inshuro ebyiri. Ubwo abapfuye kuva ubutegetsi bwa Nkurunziza bwajyaho kugeza na n'ubu, ababuze ababo, abanyuruzwa hirya no hino, ibikuba byacitse, ibyo simbigarukaho. Umuntu wese ari kurira ukwe kandi ari gutaka ukwe. Bisobanuye iki rero? Bivuze ngo uyu mumami ibyo yavugishijwe ntabwo Imana yigeze ibaha umugisha wo kubikuraho. We yasenze yatura ibyaha, kandi Imana yaramwumvise, n'Imana yumvise Uburundi, ariko ibyaha ntibyavaho nshuti yanjye. Kandi iyo Imana ikubabariye ihita ikuraho icyari ikibazo ikazana igisubizo, ariko iyo utarababarirwa uguma mu bihano kandi ikaguma ihoze. Breka wumve nanone nk'umunota umwe. Shoboka rero amaraso ya Yesu niyo yoza ico gihe ibyaha, kandi yatubonye ko ngo ntuducira urubanza rubi uco twita abagororotsi. Ndayahamagaye ku barundi bose, twebwe turi ngaho, uhereye kuri twebwe tugupfukamiye, ndahamagaye amaraso ya Yesu ngo atweze gose adutunganye, imbabazi zawe zitubeko. Uhoraho, imitima ikomantaye, imitima y'akadada mu izina rya Yesu Kristo, birashoboka kuyimenagura muri kano kanya mu izina rya Yesu. N'iyi saha nyene hari imitima ikomantaye, hari imitima ivuga ngo vuga ugende, ariko Uhoraho uri Imana, uri nyenkomezi, uri umunyabubasha, uri Imana ibona, uri Imana yumva, uri Imana yishura, uri Imana y'igitinyiro, uri Imana y'icubahiro. Urumva nanone kandi ngo hano hari abantu bari kuvuga ngo vuga ugende. Murumva namwe aho perezida ari ngo vuga uvaho ngaho vuga ugende. Abapingayi bamwe bapinga nibo yarari kubwira ngo vuga ugende, ariko siwe, ni mwuka wera. Vuga ugende no kuvuga rero. Hano yavuga atavuga nta kibuza abayuda gutabarwa. Ibi ni bigomba kubasohoraho rero biguma byoroha. Umviriza kandi
ufise ububasha bwose, niwe soko ry'ivyiza, niwe soko ry'ivyago, ngo niwe soko y'impore ukongera ikaba isoko y'ivyago, niwe soko y'amahoro ukongera ukaba isoko y'ingorane. We uri byose, we waremye byose, niko ijambo ryawe rivuga. Mu izina rya Yesu ufise ububasha bwose, turagukuriye ubwatsi, uri nyenkomezi, urahambaye, ugira neza, urashoboye. Ndagushimiye ibyo ugiye gukora Mana, ndagushimiye ibihambaye ugiye gukora, ndagushimira ko ugiye gushitsa, we uravuga ugashitsa. Ndagushimira ko ugiye gukora bikagaragara, bikamenyekana kuri Imana ivuga kandi gashitsa. Ndagushimiye Mana nzima, aho kwata jambo na rimwe ryavuze ryasohotse rizongongera kugumizwa mu rutendeko. Oya, igihe kirageze ngushitse ibyo wavuze, igihe kirageze ngushitse ibyo wavuze, igihe kirageze ushitse. Urumva, igihe kirageze ushitse. Donc ari gusemerera abwira Imana ngo nta jambo wavuze rihera, nta n'ijambo wavuze riguma mu rutendeko cyangwa ahantu naka rihagamye, ahubwo ijambo rishika aho warivuze. Rero akagaruka akavuga ngo uri Imana yica, uri Imana ibabarira, uri Imana ishyira hejuru, Imana ishyira hasi. Sohoza isezerano ryawe ku Burundi, ngo abishyira hejuru, abishyize hejuru bacishe bugufi. Agahezagirwa Mana nye n'ububasha nyenkomezi, Mana igira neza, cyubahiro ni cyawe, kugira neza ni ukwawe, ububasha n'igitinyiro ni ibyawe. Niwe uganje mu Burundi, niwe uganje. Ndagushimiye impinduka ugiye kuzana mu gihugu, ndagushimiye imiti mugiye gukiza, imiti mugiye kubohora. Ndagushimiye Mwami kugiye kuturema mwo guca bugufi, akaba ari wowe ushigwa hejuru mu Burundi. Ndagushimiye kwibyishije hejuru ugiye kubimanura, ugashira hejuru ibyicishije bugufi, kuko uri Imana y'ububasha. Uragahezagirwa, icyubahiro ni cyawe. Urakoze ku majambo twumvise. Urumva nanone aragarutse aravuze ngo ashimiye Imana ko Imana igiye kubishyira mu bikorwa, ibyishyize hejuru bishyize hasi, noneho ibiri hasi ikabishyira hejuru. Ejo hari titire twakoze mu butumwa twatambukije tubabwira ngo abari inyuma bagiye imbere, noneho abari imbere bagiye inyuma. Nibyo byibi rero. Sinzi ko ubu butumwa wari warigeze ubuha agaciro cyangwa ukabukurikirana. Uyu munsi ubu buhanuzi bugiye kubasohoraho, nyamara abantu bakavuga ngo ntabyo narinzi. Hano harimo abantu birengagiza ibintu. Ibi yabivuze ku karubanda kuri televiziyo y'igihugu, radiyo y'igihugu. Mugabo bafite amatwi ariko ntibumva, bafite amaso ariko ntibabona. Buno bunyoni ari kwipfira. Ubushize Reverend Kuriyo yarahatswe. Kandi n'ubu ngubu muri uku kwa 10 harimo ibigiye kwibonekeza. No kuvuga rero ubu buvugishwa, ubu buhanuzi, ibi byose uyu muvugishwa ari kuvugishwa, nukuri ndabishingira intahe nibiva kuhoraho. Kandi uyu rwose yavugishijwe, yahanuye, uretse ko ari bya bindi nyine bavuga ngo yimenye inda ntawivuga amabi, ariko we ahangaye kuvuga ibibi biri muri CNDD-FDD, muri ba Ruburakigongwe, nubwo mutinya ba Ruburakigongwe namwe muri bo, kuko ibi ntabwo ari ibyo turose, si inzozi, nibyo wiyumviye. Nakubwira rero ngo uragaba, reka twibandanyirize ivugabutumwa ryacu, uhoraho aguha umugisha, twibandanyirize. Kandi sabwa gutambutsa mbere yuko bisohora, hari ibintu bigiye gusohora. Dushigaje iminsi 12 muri uku kwa 10 kugira ngo ubuvugishwa bube burasohoye. Hano rero mfite ubuvugishwa koko uhoraho yantumye kugira ngo mbisemerere cyangwa mbivuge ava ko biba, mugomba kubimenya. Nukuvuga ngo hagati y'iyi minsi 12 dushigaje, ntabwo ndi guhanura ibizaba. Uravibayukamene kuwa zomene ya zopaya mu minsi 12 dushigaje ukwezi kwa 10, raporo yako ikajya mu ijuru.
y'ibyakozwe n'ibigomba gukorwa. Hari ibintu bigomba kuba byasohoye muri iyi minsi 12. Imana barundi kazi, igihugu cyanyu igikuye mu maboko y'imbonerakure. Imana yambwiye ngo dore Uburundi bwarazimiye, buzimirira mu maboko y'ikintu cyitwa imbonerakure. Hari ikintu cyubatswe n'abantu bakita imbonerakure, nticyitwa Uburundi, nticyitwa cy'Abarundi en general, kiragenda cyitwa umugambwe. Imbonerakure mo hagati bitwa by'inkona, abakenyera rugamba n'imbonesi n'ibindi. Noneho igihugu kizimiriramaho. Nagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo ari cyo kinzinduye, ariko nako ndakavugamo. Nagira ngo nkumenyeshe ko 80% maneko ni imbonerakure, ubushobozi ni mu mbonerakure. Niyo mpamvu igihugu cyaragiye kirahengama, amakuru akiyobora, ingufu zikiyobora, amafaranga akiyobora, ni ibintu twita abagumyabanga. Uretse ko batanarigumije, ubushije nimwe mwaririmbye ngo genda niyo mbari warahemutse, ngo wari umugumyabanga, ngo none ubaye umena ibanga. Na Bunyoni nuko habuze gato ngo muziririmbe. Uyu munsi wa none ndavuga ikindi gikurikira hano ndavuga ibintu bigera nko muri 4. Uyu mumama Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, tepo keshezerede, uyu mumama abe maso. Hari ibintu yatangaje hano, ndabashyiriramo video yiwe muri ubu butumwa, ndabaha video yiwe. Hari ibintu yatangaje, amena amabanga y'abasendi DDFDD, avugamo urutonde rw'abicanyi. Nanjye video nabonye nyibona uko nyene, avugamo urutonde rw'abantu bamenye amaraso, ariko yaravugishijwe, ngira ngo nta wimena inda nawe siwe. Nawe nubyumva uri butangare, nge nabyumvise ndajugumira, ndavuga ngo ibi bintu kugira ngo Imana izenguruke ize gukoresha Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, hari habaye iki? Nuko ari we wagombaga kubikoreshwa, koko we ntacyo bari kumutwara, kandi na n'ubu byamukururiye urwango. Ntabwo abasendi DDFDD mukunda uyu mumama, benshi rwose ntabwo neva babyumva kimwe. Oyaye, ndetse ngira ngo n'umuhisi Pierre Nkurunziza barabishwaniye ku rwego rwo hejuru kubera ibi bintu yavuze. Ariko uretse ko ibi yabivuze umugabo we yarapfuye, ariko nabyo muraza ko byumvamo hano. Ndagaruka rero uko kwibasira cyangwa ko uyu mudamu yipakurura sendi DDFDD, akayibona nk'abicanya, akabivuga mu kanwa ke, akayibona nk'abasahuzi, akabona ko abantu banyuruza abandi, bica abandi. Kandi natangaye havuga ngo amaraso azahogwa ayandi. Ishure ebyiri zose aravuga ngo Imana irambwiye ngo amaraso azahogwa ayandi, arongera bisubiramo ngo amaraso azahogwa ayandi. Rero yameneye inda ku rukumwe, natwereka rero si gihanura nyine, nahise mbona ko hari n'abandi Imana iri gukoresha. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo intwaro y'abasendi DDFDD yaciriweho iteka, kandi isa n'ivumwe, kandi isa n'ihanagura. Buno yenda ndavuga neruye, ntabwo tukiri mu by'imigani. Mbere twavugiraga mu migani, ariko ubu nta by'imigani oyaye, ahubwo turavuga tweruye. Yego, reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye, mwana w'intama w'Imana, tutangiye tunashoje, uduhe tuvugire iburyo bwawe, uduhe turirimbire iburyo bwawe, dusengere iburyo bwawe, tuvugire iburyo bwawe. Hama umuntu uteze ugutwi kandi agatega n'umutima, kandi ubwenge bwe kabuzana, umwe umuhugura, umwigisha, umusobanurire ibiri kubera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ndetse n'ibyahabereye, ndetse n'ibyenda kuhaba. Icyubahiro ni cyawe. Tuguhaye ikaze rero, udutangurire, unadusoreze mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo barundi kazi, namwe bavandimwe kazi, shuti zacu, muri iyi minsi 12 muri iyi minsi 12 hari ibintu bigiye gusohora. Imana yafashe umukubuzo, hari ibintu Imana igiye guhanagura mu gihugu cyanyu. Hari itara rigiye kwaka, hari n'irindi zimije, hari abantu bagiye kubona ibintu bisenyuka byabo, hari n'abandi bagiye kubona ibindi byubakika ku buzima bwabo. Hari ibintu Imana yururutse kwikorera muri iyi minsi, ubwo ni 13 ahubwo isigaye, 11 isigaye. Mungu asifiwe sana, haleluya. Rero hari abantu bategereje iri sezerano ko risohora amanywa na nijoro. Ntabwo byose bigiye gusohora muri iyi 13, ahubwo mvuze ko hari bigiye kwibonekeza muri iyi minsi 11 dushigaje hano, ibindi bigahita bitangira mwakuriya kwezi. Rero sendi dede, wibye yaribye, wishe yarishe, wambuye yarambuye, wariganyije yarariganyije, wasahuye yarasahuye. Izi mbonera kure zibishije amaguru, zibisha amaboko, zibisha amatwi, zibisha amaso, ariko igihugu ngira ngo kigiye gusubira mu minwe cyangwa se mu maboko ya nyiracyo. Mwambiye Yesu, mwambiye Yesu, mwambiye anaweza yote Yesu, mwambiye atagushindia Yesu, mwambiye. Imana ishobora byose. Ubuhanuzi bwaciye mu Barundi uhereye kuri uyu mugore wa Perezida Denise Bucumi, ubuhanuzi bwaciye muri Gakwaya, ubwaciye mu bandi bavugishwa ntari budondagure hano. Ubuhanuzi mwa Barundi mwe bugiye gusohora. Nabonye wari wanitse imyaka ayanura aravuga ngo imvura iraguye. Wari wanitse imyaka kandi nabonaga yanitse ahantu hasa no mu bwiza, amazu nahabonaga aravuga ngo anura imyaka, imvura iraguye. Buno rero akebo mwagezemo niko mugiye kugererwamo, kandi akebo kagiwa mugarura intuma y'u Burundi ngo yabwiye u Rwanda ngo huguha Imana ibyo mwabibye nibyo mugiye kwimbura. Birababaje kandi biteye n'agahinda, kandi nukuri nakamara amazi. Buno rero ibyaha ntibigira umugereka ngo naka ngo mumushyire ku mugereka yihane, oyaye. Hari ibintu byavugiwe mu masengesho mo hasi mu mazi, ibindi bivugirwa mu mashyamba, ibindi bivugirwa muri cave, ibindi bivugirwa muri etage, ibindi bivugirwa mu mato, ibindi bivugirwa ahantu hatandukanye. Imana ivuga ngo ngiriye neza Uburundi n'Abarundi. Ibi bintu bigiye gusohora mwanka mwemera. Sendi dede, Imana yambwiye ngo icyuye igihe, irademobirijwe, icyuye igihe, kandi abazarokoka ni bake cyane muri izi mbonera kure no muri sendi dede. Bantu biswira izina bakabishyira mu bikorwa, koko nibo bantu bakomera amashyi neva ngo ari mukuri, bagakomera amashyi buri kimwe cyose bamwumvisha, bamwemeza ko ari mukuri. Imana yambwiye ngo yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitaza gihundi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Yarukijije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwela mutuye, Uwiteka bamuvugaga baraho.
Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tuguhaye imibiri yacu, imitima n'ubwenge, kandi ibyo dufite byose bibi byawe Mukiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tukwijeje cyane cyane ko kushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tukwijeje cyane cyane ko kushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Haleluya, haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mana, mu isi no mu ijuru. Mungu asifiwe. Ndaguhaye ikaze kuri TV Imbabazi TV gatatu. Turagushimiye iteraniro, ngira ngo ritanguye ari rya kabiri ryo guhezagira. Twavuga rero ngo umwami Yesu aguhe umugisha. Yego turi gukira rero, muri yangana ntabwo umubiri biba bimeze neza, ariko ku isaha turashimira Imana birimo biragenda neza. Amagripe ari gutsindwa, turimo turinjira mu bihe by'amashimwe. Amashimwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Natebye ntarandiriye, nukuri turagushimiye aho uherereye hose. Kude chapeau, habwa umugisha na data umwigisha n'umwigishwa, tuzurizwe imbere y'Uhoraho. Hama rero uyu munsi turayaga iki? Tujye kuyaga, hari ijambo Yesu yakoresheje ngo munkurikire muza hondi
mwikorere umutwaro wanjye kuko umutwaro wanjye nturemereye. Gukorera Imana, kuba mu buzima bwa gikristo, umutwaro wanjye nturemereye. Nicyo tugiye kuyaga, umutwaro uremereye ndetse n'utaremereye. Ese wowe uraremerewe mu byo wikoreye? Ese umutwaro wa Yesu uroroshye mu kuwikorera no mu kuwutwara? Byose bivana n'umwarimu n'umunyeshuri. Iyo umunyeshuri ari mwiza n'umwarimu akaba mwiza, umutwaro uroroshye. Iyo umunyeshuri ari mwiza umwarimu akaba mubi, umutwaro uraremera. Iyo mwarimu ari mwiza umunyeshuri akaba mubi, afazari byapfuma. Ariko aho kugira ngo umwarimu abe mubi umunyeshuri we yaba mubi, kuko byo wazagwaza ukabona n'abandi. Mugabo rero urumva mwarimu abuze ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi wa none rero twikoreye umusaraba. Abantu bajya bavuga ngo ibyo ni ibintu Imana yagukoreye, byihanganire, ni umusaraba wawe. Hari igihe urwara umuntu akakubwira ngo ni umusaraba wawe, ukagira umugore mubi, ni umusaraba wawe, ukagira umugabo mubi, ni umusaraba wawe, ukagira abana babi, ni umusaraba wawe. Donc ibintu byose bakabishyira muri popire, bigahinduka popirere yo gushyira ku mutwe wawe, barangiza bakakubwira ngo ngaho byikorere ukomeze ibarabara, hama wihangane, ni umusaraba Imana yaguhaye. Nge rero ndi opposite, negative. Ntabwo ari byo. Umuntu ubikubwira uko aba kwishe nabi, ntushobora kugerayo. Example, Yesu yavuze ngo umutwaro wanjye nturemereye, we nuko agukorera umutwaro washije kandi akagukorera umutwaro ushoboye. Ntabwo ashobora kugukorera umutwaro udashoboye. Mugabo hari ukuntu shitani ni umugome. Umuntu ashobora guconga wikoreye nk'ibiro 30 ushoboye, inyuma bakaguterekeraho ibindi 30 bikaba 60, wagera imbere bagatereka ibindi 30 bikaba 90, bagucunga bagakubitaho ibindi 10 bikaba 100. None umuntu agatangira kujya agenda asega mu kigeragezo kigaturika bya bastinga, ukabona umuntu ariyahuye, ukabona umuntu atakaye mu mudugu uramugonze kubera stress, cyangwa se habayeho n'indi ngorane yibonekeje ku mvo z'umutwaro yikoreye. Rero hari imitwaro abantu bikoreye y'abadayimoni, ariko bayita ko ari imitwaro Imana yabakoreye. Mu izina ry'umunyanazareti, tura ibyo Yesu atagukoreye. Onodijeze. Mu busanzwe nawe ubwawe ugize icyo nakita verification, cyangwa se ukagira analyse, cyangwa ukagira kureba no kwitegereza no kwihweza no gushishoza, ntushobora gufata umwana wawe wabyaye ngo umukorere sakiro ibiro 100 bimushyire ku bitugu cyangwa ku mutwe waramubyaye. Numara umubwire ngo ngaho vi Bujumbura utahe mu Ruziba, numara umubwire ngo ngaho va i Kanombe utahe Nyabugogo. Ibyo bintu ntibishoboka. Mugabo abadayimoni nibo babikorera abantu. Muno mfite mosiyo koko birababaje, kuko ari nk'ikintu wikorera ukabuzi ko ari Imana yakigukoreye, ukabuzi ko uri kurwana intambara yewe ngo Imana iri kumwe nanjye, ngo ndihanganye, ngo nzogerayo, Imana izampa umugisha. Oyaye. Niba example, Marite ndi umusore, ndagiye nzanye umugore duhuriye mu kabari. Uyu mugore si Imana imumpaye, ariko ndabyitirira Imana. Nkuko umuntu apfa bakavuga ngo yitabye Imana, ariko si Imana yamuhamagaye. Abantu bafite uburyo babidekora ngo bakabisanisha n'iby'Imana, mugabo ari ibya shetani. Yego, uranyumva neza kandi untahure. Noneho rero ugasanga nzanye uyu mugore w'umusinzi, yenda nanjye ndundi, nyuma nkaza gukizwa. Amahirwe mbafite nayo gusenga, yenda Yesu akaduha agakiza twese. Cyangwa umwe akaba akijijwe akaza n'udakijijwe, cyangwa umwe akaba ari umupagani undi ari umukristo. Hari ibintu biba bidasa, hari ibintu biba bidahuye. Impamvu Aburahamu yashoboye Sara nuko Uwiteka ari wamurambagirije aramushyingira. Noneho rero uyu mugore unanirwa, mugabo akakunanira, padiri ati guma wikorere.
Pastor ati guma wikorere. Umugabo ni umusinzi, yararwana, ariba, arica, ni umunywi wa kanyanga, ni umunywi w'urumogi, mu madiri yo kwica barimo. Umugore akabaho ari umunyabwoba, atuye hafi yo gupfa. Ubuzima, umugore bakamubwira ngo guma wikorere, wakikorera Gahini ukamugezayo. Gahini wamugezayo. Gahini, niba umugabo wawe ari Gahini, ni umusaraba Imana yaguhaye ngo uzatura mu ijuru, koko umwikorera umugeze mu ijuru? Jamais. Wikoreye umugore umeze nka Vashti. Abagore bagoye, baruhije. Umugore nta yenda se, nta foromo, nta foromire, nta hantu na hamwe ushobora kumufatira. Ntushobora kuvuga uto umugore aratinya Imana mu rugo, sava, cyangwa se aratinya umugabo, sava, cyangwa se aratinya leta, sava, cyangwa se afite uburere ndangagaciro bwo mu miryango y'iwabo. Ibintu byose nta na kimwe atinya, ameze nka Vashti. Uzamwikorera umugezeyo? Ntawe uzagezayo. Rero uwo si umusaraba wakorewe n'Imana. Ni ukuvuga ko ibintu Imana ntishobora gukora ikosa ryo kuguha umugore utazageza mu ijuru, ntishaka kuguha umugabo utazageza mu ijuru, ntishobora kuguha abana utazageza mu ijuru. Ariko niba harabayeho kubura ubwenge kwacu, kutumvira Imana kwacu, kudasenga ngo tuyage n'Imana, kutagendana n'Imana, twe tukivanga mu byaha, umuntu akabyarira mu bumaraya, akabyara ukibyarira abana 15 uri mu bumaraya, nta gusenga. Umugabo nta gusenga, abana bageze imbere ati wambyariraga iki? Subiza mu nda niba wumva umaze. Umwana akaba igihararumbo nka Gahini, akaba igihararumbo nka bariya bana bose Bibiliya igenda ivuga bari babi cyane, nk'abari abakobwa birongoje ise ba Loti. Bari abakobwa ba Loti bamwirongoje. Ni ukuvuga ngo Bibiliya hari abantu igenda igaragaza bimeze nk'uko wakikorera ingwe ikagenda igutebera inzara, yakwica. Ibyo bintu byose bimagwa no kuba umuntu afise ubwenge bw'impeho, akitegereza, agashishoza, akavuga ngo uyu musaraba nikoreye ntabwo ari Imana. Rero ntishobora, natanze akarorero tugitangura, ntishobora kugukorera umutwaro utabashije. Nk'uko nawe ntiwafata umugore wawe ukunda ngo umukorere 100, umengo n'amazi urayatumiza ukavoma mu nzu. Munagiye mu isoko uhemba motari cyangwa tukutuku cyangwa tagisi vatiri cyangwa se ikinga cyangwa se ukanabyikorerera ku mpamvu z'uko umugore wawe umukunda. Ngira ngo uyu mugore wawe nawe kumvo z'uko akwemera, agukunda, harimo ibintu atagukorera nk'umugabo, akigengesera. Mugabo dufite abantu batimba, bakaba barinda, bakaba ari abantu baraho, noneho bakaba bihishe muri twe ari abigisha, ku buryo munahura umuntu byaramucanze bamugaruye kabiri agiye kwiyahura, bagahita bamubwira ngo uwo ni umusaraba wawe, ngo guma wikorere. Guma wikorere. Imana niba itaragusuye mu nzozi ngo ikubwire ko ari umusaraba wawe, ntigusure mu ijwi, ntigusure mu ijambo, ntigusure mu iyerekwa, ntituma abahanuzi, urabigereka ku Mana wagiye kubigisaba, mwigeze mubivugana. Niba uzi neza ko ari ibintu wewe wirondereye bikaba bikunaniye, nyine birakunaniye, ni umutwaro udashoboye. Niba uzi ko ari ibintu wihamagariye cyangwa se ari ibintu shitani yakuzaniye, shitani agucunge mu rugendo rwawe, agende ashyiramo igifuka cya sima, ashyireho n'icy'umucanga, ibyo bintu byikorere, akubwire ngo shinyiriza, ngo ihangane. Kakiza abantu babagamo kera, harimo abadivatiste twajyaga dusengana, umubu wamurya agahagarara agashinyiriza ati aka ni agasimba k'Imana, utagakoma, utagakubita. Umubu wahaga ukamuvaho, noneho agasigara yishima, ukazagiye kubona ukabona hacitse n'igisebe. Kandi wajya no kumubwira utireka ngo gukurira hatoya, mukagendana mwibarabara, akagenda abari kimonyo, urushishi, ikinyegera, tudakandagira igikoko cy'Imana, urabukoze icyaha. Akabaho mu ubwo buzima, uramenye wigengesere. Donc akagira amategeko n'imigenzo bidakomoka ku Mana, ariko ni shitani ugenda
ubibyaza umusaruro kugira ngo uwo mutwaro. Rero hano naringamije iki? Naringamije kuvuga ngo mu izina ry'uwantumye akampamagara, niba wikoreye umusaraba bikaba atari Imana yawugukoreye, niba wikoreye umutwaro bikaba atari Yesu wawugukoreye, bikaba nawe utawukeneye uwo mutwaro, uture mu izina rya Yesu Kristo, utandukane nawe, usigarane ubugingo buri fure. Ntabwo Sazari turusha ubwenge. Uzi ko Sazari yitegereza ikabona umugore agiye kwicana n'umugabo ikabatandukanya, kugira ngo umwe abone amahoro undi abone amahoro, ikarengera iby'umubiri. Kayizari uzi ko ibona abana bagiye kwicana n'ababyeyi ikabatandukanya. Uzi ko Kayizari burana imanza yabona abaturanyi bagiye kugira ikabatandukanya, mugasepara. Uyu munsi none twebwe iby'Imana, umuntu ariko urahura na padiri ati korere, wagera imbere ati nyamara hajemo n'ibindi ati nabyo byikorere, wagera imbere ati nyamara dore hariho n'ibindi ati nabyo byikorere. Bikamera nk'imifuka shitani yagiye atura mu nzira, ku buryo uhaguruka i Bujumbura hano mu mujyi ku isoko nkuru yahiye, wagera kuri ambasade y'Uburusiya ati korere ibiro 30, wagera hano ugiye kwinjira mu Bwiza ati korere ibindi 30, waba ugeze ku Gicenda mu Bwiza ati korere, wagera hano ku Ijabe kuri Vivata ati korere, wagera hepfo ugiye kujabuka Ntahangwa ati korere. Hose ugenda usanga shitani yagushyireho ibyo wikorera gushika ryari. Iyo umutwaro rero uremereye, niho usanga uwasengaga nk'ejo bundi mwabonye umupasitori witwa Kibonke yarinze yimenaho esasa ariyahura. Biriya ni inyigisho mbi aba yaragiye wahabwa n'abantu ngo umugore ni umusaraba wawe, ngo biriya ngo ni umusaraba wawe. Sora ariko niseguye ku mugore we, nuko yenda bagiye babivuga, ariko simbizi neza ko icyatumye yiyahura. Ariko umushumba bishop arinze yiyahura, ariko akiyahura ukabona ko ari kuvuga ngo ni umugore ngo ubinteye. Wamuretse, umwikoreye ku mutwe. Umugore waramuremye, umugore cyangwa umugabo ofete ntabwo nigishije gusenya ingo, unyumve neza. Ahubwo aho kugira ngo urimbure ubugingo bwawe cyangwa n'ubw'abandi, kuko harimo n'utwara umuduga agacunga akagenda akinjira muri Ntahangwa cyangwa akagenda akijugunya muri Tanganyika, harimo n'utwara indege akayiroha, harimo n'utwara ubwato akaburo, harimo n'abirasa, harimo n'abiyahura. Muri ubuzima abantu b'Abakristo ubugingo bwabo shitana bariganya kumva zuko bikoreye ikizigo, urubuye rukagenda ruremera, abazimu bamubwira ngo ikorere, hoshi igende abandanya bongera, kandi abademoni babyagiserera kugira ngo nyine bikunde bashyike ku ntego yabo biyahure. Rero siwe gusa hari n'abandi bapasitoro benshi bagenda bikorera imizigo. Wabonye Bishop Gafaranga mu Rwanda, uriya n'umupapa mwiza, ni umukristo, ariko yahuye n'uruva gutashya, uretse ko wari muzima. None se nibi bakubwiye ngo ibintu byose byakire, uri puberi, uretse ko na puberi buno barazicanguye, puberi yakira ibibora n'ibitabora. Ibintu byose uri populaire ngo akira byose byakire, urimva se? Imana yakuremye nk'umuntu, niba hari ikintu wateruye kikakunanira, ukanyeganyeza kikakunanira, inama nakugira nerekeza ku musozo. Senga ubwire Imana ngo yewe uyu mutwaro ndawutuye. Ntutaye Yesu, ntutaye umwuka wera, ntutaye agakiza, ntutaye umusaraba w'ibyiringiro byo kujya mu ijuru, ikintu udashoboye kwihanganira. Bishop Mutabazi ntiyadeforosheje, none se buriyo yiyahura. Rero shitani ntaguhambire mu buzima busa naho aguhinduye uko abyumva n'uko abishaka. Oya, rero umutwaro utakorewe n'Imana ntabwo nkuzi. Wowe urikoreye ibintu, wikoreye ibintu utwaye, ibintu ufite. Marayika ushinzwe gusaka imitwaro kugira ngo yorohe, ni ukuri Imana igutura umutwaro urarushye, ngo uri umukobwa abuze umugabo ngo ihangane ngo ukomeze ngo ugende. Uri umugabo wabuze umugore ngo ihangane ngo ukomeze ugende. Wabuze urubyaro ubyihanganire ngo bandanya ngo n'umusaraba Imana yaguhaye. Urarara uribwa ngo icyo kigeragezo cy'indwara ngo n'Imana kiguhaye ngo vumiriya ngo komeza ugende. Ibyo bintu ntabwo bishoboka, aca woga. Abantu baratubeshya.
ibyo bintu ni shitani bikora, kuko Imana iguhaye indwara nko kuri yayihaye Yobu, yaranamuhishura amubwira ngo ni njye wabiguhaye. Ntuza Pawulo ari gusenga, Imana iramubwira ngo iryo jisho ubuntu bwanjye buraguhagije. Amenya iyo bitukomoka, amenya iyo bizananye, arihangana abandanya urugendo. Wowe ninde? Twebwe ninde? Wowe kubera iki bimeze uko onye? Apana rero, sigaho. Niba Imana itabiguhaye, kandi Imana ifite umunwa, Imana ifite amatwi, ifite amazuru, Imana iravuga, Imana irabona, Imana irareba, abantu nibo bakubwira gusa, uretse nta n'inzozi nta n'ikintu. Imana irakubwiye ngo ihangane, ngo urware kanseri ihangane, urware sida ihangane, ibibi bikubeho, uzabikira ryari? Kubizakwica. Ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi mu mpano no mu ngabire Imana yampaye, profete cyangwa se Habiyambere Marite uri muri njye, anyemerera ko nkunda ibyiza, nemera ibyiza, nemera ijuru, nemera Data na Mwana n'Umwuka Wera, nemera gukoreshwa n'Imana, ariko ngiye gukoreshwa mu birimbura ubuzima bwanjye cyangwa umubiri wanjye. Ni ukuri simbikoreshwa ibyo byasaba ko akarorero ubu n'Imana imbwiye ngo ngaho nguhaye cyangwa se abantu nguhaye umubonano na Neva, iyo kasha Imana itayintereye ishobora kubyanga. Nduhoraho uyu mugore bandanya cyangwa uyu mugabo bandanya cyangwa se iki kigeragezo cy'ubugwayi cyane ibindi Imana itamanutse ngo itere kashe ku icyo kintu, mbone presence yayo mu buzima bwanjye ko ariyo itegetse icyo kintu, ndakivamo rwose. N'ibindi guhanura, nuko usenga, n'ibindi kubabwira ngo Imana igiye gukora ibitangaza mu buryo ubu n'ubu wagiye unyumva, igihe cyose ntabona ibimenyetso, ntabona kashe yayo, ntabona ko ibyo bintu ari ibyayo, ntabona ko ibyo bintu birimo, ibi nabihagarika. Nize byinshi, nanyuze muri byinshi, mfite imyaka inyemerera, amaboko yanjye ariho yose n'amaguru yanjye yose, donc nta rugingo na rumwe rufite ikibazo muri njye. Icyo na rogereta yenda ko nafashe igihe cyo gukoreshwa na shetani, mugabo ntabwo nge ndi umuntu uri figise ukuntu ngo ngende nk'irobo, ngende nk'icyogajuru cyangwa ngende nka dorone bakanzeho. Oyaye, Imana indema yandemanye ubwenge karemano bwo kumenya ibyo ndimo, aho ndi, ibyo mperereyemo, ko tete ndimo. Nawe rero umukirisito ushobora kumenya ibyiza n'ibibi, ushobora kumenya ko ibi ari shitani yabigukoreye, ushobora kumenya ko ibyo ari umwanzi uri guhiga ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Reka rero nkushimire, ahubwo dusenge nkusabira, nkushimira ko Imana yakukuriraho kugira ngo umutwaro worohe inshuti yawe. Wikoreye ubukene ngo n'ubwawe, wikoreye inzara ngo n'iyawe, reba ibintu wikoreye bibi nawe. Ibyo rero Imana ibitoraguremo mu izina rya Yesu umutwaro. Donc Imana ikureho ibibi, ishyireho ibyiza, ibibazo wari ufite biveho, haza ibyiza, icyifuzo wari ufite bari gusubize, hama aho wari ubangamiwe niko gutura. Muze abarushye mwese n'abaremerewe, musange ndabaruhura. Shuti yanjye, Imana izane iryo humure, abantu bagome bakubwire ngo ikorere, ntugire aho utura, nturuhuke, ntagire ukwakira. Nta wakwakira ubugwayi ufite, nta wakwakira ubukene ufite, nta wakwakira ibibazo ufite. Abarozi barakuzengereje, abarozi bakwishe ubw'agashinyaguro, nta muntu n'umwe uriyangaje yo kugutwaza umusaraba. Ni wowe upambana, ni wowe uhangana, ni wowe ushugurika buri kimwe cyose. Umuntu akubwire ngo ngaho basi ngo bandanye urugendo, oyaye. Ngira ngo rero Yesu ne waguhamagaye ngo uza guture, nkwifurije ko agutura iyo mitwaro ikuremereye, kandi akuture mu izina y'Umunyanazareti. Amen. Ndagushimiye Mwami Yesu, niwe waturaritse ko umutwaro wawe utaremera, ariko abadayimoni badukoreye ibintu byinshi, none turaremerewe, n'igihugu kiraremerewe. Rero tuje nk'abarushye n'abaremerewe, turagusanze, uje yikoreye umuture umutwaro utamukoreye. Uyu mutwe imitwaro iriho kuri mwene data uteze amatwi, imitwaro yaba yikoreye itari yawe, ibintu yaba ahetse ku bitugu bitari ibyawe, umusaraba yaba atwaye atari uwawe, mu izina rya Yesu Kristo onodijeze natandukane nabyo, nubimukureho nibimuveho onodijeze. Nawe aruhuke, nawe yururuke
umutima. Yego tuje turushye turemerewe rero, ngaho duture kandi uduhe kuruhuka no kuruhukirwa mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ndagukunda cyane, nkwigishije gusenga kugira ngo umutwaro worohe. Umwami Yesu akumpere weekend nziza y'umugisha. Ciao ciao, shalom shalom.